Fáilte roimh go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Levéal A1 topic a cethair an teach agus Lóistín, Rannóg a 30 an Banc Teanga. Level A1 topic 4, House and Accommodation, Section 13, the Language Bank. Tá na bilog don gníomhaíochtaí seo on suíomh simplyjacinta.com. So the handouts for these activities are on my website simplyjacinta.com and they're linked in the description box down below. So on cead count, the first one, Seomraí an tí, rooms of the house. Scríomh cúntas garad na seomraí atá I dtí Ní gádid an iarna a insint, mar hampla, táim I mahónaí I gasláán, tá háiseanna ann, tá ceithre seomra fólca ann. So, write a few lines about your house. You don't have to tell the truth. For example, tá me mahónaí gasláán. I live in a castle. Tá háiseanna ann. There's 2 kitchens there. Tá ceithre seomra fólca ann. There's 4 bathrooms. You get the idea. Seomraí an tí, rooms of the house. Sullan dhéanann tú líonaisteach an dá réal híos. Before you do it, fill in the 2 grids below. Cad dhéanann tú le na consan nó na gutaí tar éis I nó in, scríobhaisteach sa bhosca iad, agus cad dhéanann tú nuair a mbíonn tú ag córadh, and what do you do when you're counting, tar éis a dó go dtí a sé, a seach go dtí a 10. And úsáid tú séimhú nó orú. Do you use a séimhú or an orú? Troscán agus trealath, furniture and appliances, féach na pictiúr agus an iver in aiciló. An sin, féach na focail, atá scríofa in aice leis na himhreacha ag bán an leithnig, an bhfuil siad a gceart. Cur tic leis na himhreacha atá gamalaisciil. Cur tic leis na himhreacha má tá siad ceart. Muna bhfuil siad ceart, scríomh an freagra ceart híos. So look at the pictures below and the numbers beside them, then look at the words written beside the numbers at the bottom of the page. Are they correct? Put a tick beside them if they are correct. If they are incorrect, write the correct answer. Anamnig an seomra. Name the room. Tá chuirsíos déanta ceithre seomra éagsúla an seo híos. Lé an chuirsíos. An féidir leat anamnacha na seomraí a scríobh sna spásanna híos. 4 different rooms are described below. Read the descriptions. Can you write the names of the rooms as Gaeilge in Irish in the spaces below? Lóistín cead. Líon isteach na céimeanna eile den chostas an dréimire. Fill in the missing expense steps on the ladder. Lóistín, an má lo an áit. Do they like the place? Lé an dá chleocht híos agus freagar na ceistena a ghabhann lo. Read the 2 passages below and answer the questions that follow them. Tróiricha, directions. At seáil an áis cheart leis na tróiricha cuí, scríobh na freagraí na spásanna híos. Match the correct facility to the correct directions. Write the answers in the spaces below. Profile Iarúil éine de cethair. And now your virtual profile for Unit 4. On Profile Iarúil. Chroichigh tú Profile Iarúil deireadh éine de héan. So you created a virtual profile at the end of topic 1. Currently, leis an profile tar éis gach éinead nua, we will add to the profile after every new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an ólas atá sa Profile Iarúil chun tleachta a dhéanamh tú féin a chur in aithne do dhuine. So you can use the information on your virtual profile to practice introducing yourself to other people. Ní gádid do Henry Parsonta a úsáid. You don't have to use your personal
details or information, déadá the haolaíocht úsáid agus profile bréachach a chruthú. So you can use your imagination and create a false profile. This is just to give you practice. So now share an profile, líonaisteach, and now on your profile fill in Lóistín, your accommodation type, maybe a description, agus chuir síos ar an teach nó an tárasán, and a description of your house or your apartment. Mar hampla, for example, Lóistín, teach gá stór leascate, so 2-story detached house. Chuir síos ar an teach nó an tárasán, tá ceithre heomra cuddalta, seomra fóca, cistán, seomra sí agus leathras sa teach. So 4 bedrooms, a bathroom, a kitchen, a sitting room, and a bathroom and a toilet in the house. Agus siad na freagraí don Banc Teanga. Riantí, úsáid lena consan D, T, G, C, B, P, F. Agus ná déan dermad buintear úsáid as orú tar éis agus úsáid in leis na gutaí A, E, I, O, U. Tar éis na himhreacha, a dó go dtí a sé, chuireann tú séimh úisteach, agus na himhreacha a seach go dtí a 10, chuireann tú orú ribh an gansan. Agus na freagraí, troscán agus trala, bhíomhar a haon, bhord, bhíomhar a dó, chathaoir, bhíomhar a 3, chathaoireacha, bhíomhar a 4, crisneoir, bhíomhar a 5, labba, bhíomhar a 6, talafís, bhíomhar a 7, leithras, bhíomhar a 8, fuinneog, bhíomhar a 9, doras, bhíomhar a 10, soirn, bhíomhar a 11, tóg, bhíomhar a 12, cófra. Anamnig an seomra, name the room, an chead ceann, an seomra bia, an dara ceann, the second one, an seomra sí, nó an seomra site, an tríú ceann, an cistán, agus an ceathrú, an seomra cuddalta. Agus an dréimere, tosamid le buna leathnach. We'll start at the bottom of the page. Roll here, an saor, saor galore, saor, there galore, an there, róghair. Agus ná déan dermad ar na rialcha a bhaineann leis na réimíreanna. And don't forget the rules that go with the prefixes an agus ro. And remember, connacht pronunciation is going to be roll here, an saor, saor galore, saor, there galore, an there, róghair. Agus na freagraí an málu an áit, iver ar ceann A, iver haon bréagach, false, iver dó bréagach, false, iver 3 tá, iver 4 bréagach, iver 5 is má, iver 6 tá an áit go hálainn agus glan. An málu an áit could be iver haon bréagach, iver dó bréagach, iver 3 bréagach, iver 4 bréagach, iver 5 ní malé, agus iver 6 tá an áit salach. The place is dirty. Tróracha, iver haon gruigere, iver dó siopa, iver 3 anad sport, iver 4 teachtarna, iver 5 ifig an phoist, iver 6 sé péal, iver 7 an fictúrlan. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below.
Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.